Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio y'abayibuli enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So nakito kero montachiro bisito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatato Erumu 307A and in Tubuate branch Muchwell Doret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Mbiamono sana mwanche mulibeta seni kia Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomoroberio o Worldfit astokomea na daktari yoyego chetumanya mange igoro yoboroire mwanche muliengo kwaligani bene ilindito sanga sobwamo gochaka bono igago ika omoeli nyira sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakogenda gotobwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotunya gwetera www.ndizitv.net bwego na bakogenda gusanga na into kerengeli kyago siliboli yago wetre sinambiriga bwa screen yago tumanyinga yoko bwatia umurubiri korum manchi muliri teriane Frida Kerubo tigangireli bageli galia bene kwaligani daktari atumanyena kyakoruko na boye kliniki kyae ngaike gotoka. Happy new month daktari. Happy new month Frida. Editorial and daktari Moses Kena Sariho. Kurwa senya daktari ya Worldfit Health Centers. Worldfit tulega Bosongo asinyumba ya Uru Plaza Goroba ya Gatato Erumu 307. Karibu sana. Mbia mwana sana daktari asogwikira na ase studio nabo igo elinde tobe semia omwanchi umulire na manga bereka gokoreka na wiki yiga daktari asitoroche nga nigo abakenya gose ensengima nigo bagendete gucingira sibagendete ko semia basubati na kibabwenete kugongia abana babo anemono ase mitinye ri 5 no mo mitangani metabanta bange mo especially abaiga bago kore mirimo ngo kibale bayimukiye getambukirwe se liri bayiboire bago kibatiga abana babo gose mbako ba amabere abune bwenderete gose bakonyarana nga bachakire ko ba amabere ali engombe ko ndo mwanchi muliriria rero daktari nakigutumanya so bwagaringa amabere ayayiga na yengencho mono ase umwana ningige kogerara yengencho nyora umurubiri nigo chagalekite tariki yemo nandini gabantu bagende ko cingira umurubiri yo rachwika umoelio chitariki isano na ibere daktari. Akora tumanyingo nga amabera yayiga togotaibunga twagonki abane mitinye 5 na umimitangani ninki ari ngincha so mwana umaite indigete getabu ya diabetes nandoli ese getabu ya diabetes nindigete obu umuhimu wa kunyonyesha watoto nandoli linga kinyinge na chirega iga
na bere ngotebanga kogonki umwana negintu kiamana sana exclusively uligere kirabanga bakugenda antenatal clinic bakugenda libi bayibwateraneti ngoenda bali clinic y'abantu bayibwateranza kwende antenatal ukikoliyo ngamburongo umwana araire so mwana mbyago kina aringo somi kubalinga gonki umwana ogwemetenye sita utaliko mwa kende gions exclusively for 6 months was more than 6 months utaramwa kende gions orobere romo ngina gukeso mwana ndubwate amabe robere roli kango kuteyenteka binadamu ntu abantu batembire korosia mabere abwekane n'amabere ali yo musubati ukeso umwana we lakini basinyiro korosi baikereke wango keri and that is why you know the WHO twarolire togo tebunga togo onkyo umwana tutaliko mwakende yons exclusively for 6 months. Let me show you something. Eliyo kondilo wose igentongereke kunga colostrum. Colostrum n'amabere ali amatangani umwana keragonkire ali amatangani ali yellowish akolunga colostrum asensemelie ng'ombe daktari wako tangana aye nyamoli amabere aliyo colostrum ili very important yeso mwero w'umwana ukana kanza na katarika na andi na kikora motukaya tubwate yogo dikoro sikuru amabere ali amatangani yo mungina yaro sikuriko kana kanza so this is what you call colostrum which is very important tubwate into ikoro kunga antibodies kese it's a mavera aliyo mungina those antibodies especially antibody nere korukunga immunoglobulin A immunoglobulin A nere korosi enchira yendagira ekonge enchira yendagira echake kubunde ndagira burungi and that is why ekero ko mwanowo endagire ngao ekero ko mwana ga mabere y'engombe ekero ko mwana ge endagire talia robere rumungina emiti n'inchireri y'endagira teraero siebe that's why immunoglobulin A gotoke sa mabere ego konya korosi enchira yo koyana ego konya korosi enchira y'endagira tokwa nento gukora lakini yarobero rulirwe mungina ukeso umwana irogo konya abana bari okora bari even very clever bari bagonge tugubuya ingaki yabe egaikeria 6 months guchigo mto kubanyoranya gitari rise bana bari bakogonki utari rise banyoranya gitari lakini umeta bana bari bakora yamba muminto mwana wichi kuma moro munuga ndanga mwana ne ndagira takiti mwaerongo wa kuja ko mwendagira ingaki traika abana bari apa abana mbaro bavuga tuburiro bw'esukari kwarorire bana bake tuchi korwa diabetes iri kuna type 1 mbari batagonke tigubuya bagaja ko gwendagira mapema baja ko mabere y'engombe mapema onye gokogonki umwana gogo kana marwira mangeta sweso mubiro asima allergies amarwira mangeta giko so mubiro korura abana bagutwara infection yo maskio na trouser which you call otitis media marwira tali giko toke so mwana onye gokogonki umwana ogopya abandi batanga umwana akorera botuko akorera bituko because wajai komwendagira atarakinga kiyayo yokoragira mogo kimwanta akorera butuko I'm telling you mbia mwana sana daktari mbia mwana sana umwanchi omuliri yani otogendete gusanga imeyomoroberi o Worldfit daktari obereka gukwanira obuya ase abasubati bali bakogonge abana babo asimetinyi stem tangani bakomwa exclusively amabere yangina gucyasa abana ngo cut short nabangina ngo konyeka bari sane soko gonki meeting sita meeting sita
utalikuwa mwana uondagira. Number 1, ekaroko gonki korigo ko reduce fertility. Yani nga tuikana aninga kiyo kutaka konyoro mwana bwangu. So kwanyora nganyore ogo tuwe mpurato luchi kutunga kientambi. Eyo ko reduce ilo chinya kutumia family plan kiranya kusali umubere. So kwanyora nga kogonki weka na bukonga family planning yo gutumia kero kogonki exclusively. And at the same time iyo kogonki nda yage eyo trust yage ko contract inda yago yaben kete ko benene mono. So there's a lot of benefit which is so musubati and at the same time which is so mwana. Aha, mwana sana daktari. Akundo mwanchi muligerere toba kunera essence meyo asinge nchunganiga basubati bagendete kwegeligwa na kibwenete kogonki abana babo nabo igobuya bwa mabera yasabana mono asogukini obunyamasi asomubere nabo igokurwania amarwaire akundo mwanchi muligerere tukolia lero nigo tokwenda oburere bwa diabetes ase daktari arachigotumanya mange igoro y'oburere obwentete kunyurira nga asinsemo chichi mitanda asinsemo ya Facebook na bakogenda gutubwatia gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News oigo enamba nerega bwa screen yago na bakogendera gusanga na intoliboli yago gochiase daktari kobwatikana n'oburere togukwana litkolia rero gosoborero bwabere boko gochanda somo birowo oganite kumanya mange gosoborero mboro bwabere boko chande amate yago oganitie kumanya ningiga kuboleta na kiole tange kurwasoborero bona bwe clinic ya Worldfit na kiya koena na obogweni atobe tokorange clinic ya daktari niko kire unique sana daktari atatenga niko koena na chinchere istoto chobogweni igo manchumulire agendera gusangana into asomoro biliga elindo agendera kwemanya amange daktari atonda sensemo ya diabetes obo igamboro ire kyobo kero kwinga oruire bwesukari nkie minute oruire bwesukari nga n'oburwaire lakini amarwaire narasoire somubere agerere sukari ya chire iguresa amanyinga igo ntoko tangu buri sukari n'oburwaire aswa lakini ebintu mbire byakorekanire esukari yago ya chire iguresa amanyinga Diante vyo mwancho mulinga esukari ni kitu ambao ni muhimu katika mwili wetu. Hatuwezi tukafanya kazi bila kukuwa na sukari kwa damu yetu. Lakini kama sukari itaenda juu kuliko ile kiwango ambayo inatakikana, then italeta shida kwa mwili wetu. So ekere sukari igwetanie kerengo kirigeta kire. Iminite kerenge kiyankiringa, sukari yae wente kwa 3.5 to around 6.7 millimole per liter. Ine sukari wente kwa mubiroge kwa konya, utwale chinguru uleme. Hata watu wande bakete kwa kuri bukumobo. Ine sukari, naliba kutwale sukari nyingi. No. Esukari yote ngana libago twa chinguru chinyingi. Esukari etakire soma nyingago is 3.5 to around 6.7 millimole per liter. Lakini bone kere sukari ya chire 15 ya chire 20 ya chire 25 abandi ya chire baka 30 eyibono yetani lieke wango keri etakire koba esamanyinga. So ekoba igo ego chikoleta madhara mingi katika mwili wetu. Ndasi ekero twaragire bono kiro wantu nkoragira bari nabonera bantu bategete ndagira bari ndagira yabo yabone rwesenda ekero yasoire samanyinga ego swamuna glucose so yasoire samanyinga nkike chikokolekana pancreas yago oroima pancreas ekero yaro you know the signals umubero okwana bweka so once sukari yetaniri 6.7 oroima rwago rogochikorus insulin you know pancreas yago ya produce insulin ntobwate ndo beta cells jikotoka se nini as a pancreas tobwate you know the insulin of Langerhans chigo produce insulin ekarikia produce insulin yegas yae nekebunguo kwanya kwigura umurango ekoigura umurango egere esukari yegende into the cells tebasa gutigara ali samanyinga egende se kiseli chitu ekikorosi wechikoba energy
So bono kwanyoranga pancreas ya produce insulin na gotebi esukari ya into cells bono nyorenga oro imaru wago nduri produce enough insulin insulin ekorosugu terike wangu kigita kire ya chirenze then it means sukari nyingi ne chitikale kobere samanyinga what about onyike bungo kiriye kuigura esukari egere swe into the cells ime bono kiangire gokore mirimo se eseli eri yangire kuigura murango onye yangire kuigura murango no chorusi insulin yeso bonge kirigo chigokora gas because the cells injiri koso yesu kwende sukari you see injiri kwende sukari into the cells kwanyora bono esukari nyingi yatikire samanyika. What I'm trying to say is this in short. Again, tugekogera abantu batwale sukari buribwe sukari no koba either a pancreas yabo terikorusi enough insulin echigokonya gupambwe sukari gochese into the cells gosonyo olenga chiseli chiago chia very resistant to insulin nchiriko yura machiko ya insulin chigole merangu egere sukari so into the cells nali umuntu akonyora buribwe sukari. Mbie mono sana daktari, mbie mono sana mwanchi mulio kendete gutubwatia niko togendete gusanganere Dr. Kena Moses kurwasi clinic ya Worldfit oyo gendete gukwanira igoro yoburoire bweskari daktari ali bolindire gali abereli goswa akorokwa nga Vincent Manoa kora chinsemo chiri chenjoro ya Gisusu akobolinga my question is diabetes ni kukula sukari mingi ama diabetes kukula sukari mingi inaweza ikaleta ugonjwa wa diabetes. Kunywa sukari nyingi na bera alente bururu wa sukari. Lakini kunywa sukari nyingi tali bururu wa sukari. Bururu wa sukari. Natogenda gukwana ikarutukurusia manyingago. Tonyarusi koromna abantu bagupimwe sukari. Tuwekese machine iri gupima you know, the glucometer gupime sukari tororeke wangu kia ugie sukari irengaki gietani 6.7 millimol per liter then that's where the problem is so no new sukari nyingi onye pancreas yayo kolega asbia nekiseri chiago nkoira kire sukari teko kolentro urubwe sukari lakini ogenda kunya sukari lioka na bora acha konyo urubwe sukari baadaye mbia mono sana mbia sana wanche muligere ande mbia mono sana Vincent daktari obire gako enekinga kukula sukari mingi tari boroire wa diabetes lakini abakoleta urire wa diabetes mbia mono sana daktari ekagero mwanchi muri naganete komanyanga ninki gakoleta urire wiga wa diabetes sebuto manyingo mna twagenda gukwana tenda tebanga ntubwate ki type 3 usenge kisukari ntubwate sukari ikurukunga type 1 type 1 ne yabana abantu abake bari myaka below 40 years barura abantu bagwata ka puberty banyora myaka 18 banyora urubwe sukari eyo ikurukunga type 1 ama juvenile diabetes eye minetinga kyomanyete Frida eminetinge ekwende roimaruaye pancreas yaye terikorusi insulin nyore usekurusi agasinini nakia ko rabukuru kunga insulin dependent diabetes yani nga lazima abantu abibete sindani yokora kwibete sindani bakunya kwibeta insulin yeso esamanyinga because umubiri wabo tuli produce insulin at all ikurunga type 1 to type 2 type 2 neli abantu abanene tokorokanga you know type 2 tokonyerokanga you know kwende uburu bwesukali bw'abantu babeera banne baitani emyaka 40 years eyenki minute pancreas yango kolere gas boronge ngo produce yere insulin unfortunately cell yago yangire kuigwa machiko ya insulin so teliko take sukari eri gutumia muneneji na kieko garuru bokuru kunga non insulin dependent nga
mbota giti talinga lazima obeke insulin umubiri ogo umanya ko babya because your pancreas is producing enough insulin and the only thing nelinga umubiri ogo bere resistant to insulin so twenyiruka type 2 nandi ntubwate bone kikata bo category bubere ntubwate yukurukunga pre-diabetes wachiri nyagitari wapimira sukari watebimere 10 era 11 turatwara bururi bwe sukari lakini abuno wente kubwatia machiko bwangu utarachiko bururi bwe sukari pre-diabetes nani ntubwatia diabetes ndiko nga gestational diabetes ndiyo muswatia aibwatira neti esukari yaye kogendego lakini ekerago cha konyoro umwana yera na normal this a warning also sign yanura cha konyoro bururi bwe sukari bada oso umwana uri uchikoibora kuja kutwara bururi bwe sukari you need to do something ngeko bururi bwe sukari kiriye kore bururi bwe sukari not whatever freedom nkendi yons kego chikogera pancreas yago gosero urimo rwago ndo rusi insulin ya kutosha einige nteke mo kirikendi yos kiyo chikosari ege ntokendi ya kabiri kirikego chikokoro gego chikogera umubiri ogo over resistant ujake wanga koigura machiko ya insulin na be kolenta oburuire bwesukari munabona ko mfano ko example umuntu wake pancreas yage sareke kwa mfano pancreas yawe yasadekire bas kini ngeke chikorosi insulin igo muntu oso ogenda okora operation pancreas yagero so damage the pancreas akeko kerere ntuburi bwake bwesukari the insulin is going to be produced enchirende natwateba abana bake bari bwatuburi bwesukari ni kinga yabo y'umubiri egosariye pancreas yabo igo bururi bwesukari bw'abana nabo turabweke se category y'urugunga autoimmune disease ubunyamasi bwago bwagende se pancreas y'uruhimo rwago bwasari kiseri kiri gikorosi insulin then kwanyoro bururi bwake bururi bwesukari so anything which is going to damage your pancreas abekogera onyoro bururi bwesukari ebintu binde bikorente bururi bwesukari wono turabweke iki category bere we have an environmental and a genetic environmental muntu tubulinga aranye sukari nyinge bururi bwesukari so environmental kwanyu kwalire ndagere bwate sukari lyuka you are overworking your pancreas to produce insulin kila wakati sasa itafika mahali pancreas ya yesu nyo colleagues buyamune gwende koko okora onyo bururi bwesukari so koliye ndagere bwate sukari yeduka kwanza refined sugars wangete kunye soda kuni soda ndabe mwaka gete akanyure ki soda akara ko ateta maji akura ko kinga you know abgate tuka umanya ko ya kunye sukari kila lituko baadaye alikuwa alidevelop ugonjwa wa sukari you know okunya kunywa ibintu bwate so endagera ko choose endagera kingwente koli etande truburu bwaki bwesukari so endagera ukoli na be current buru bwesukari family story abantu mbale uriro bole se family uriro bole nduki se family so aye onyo uriro bole family yino mbu yove careful to jakonyo uriro temine tinga okuba bwatu buru sukari family na iraz motuale again temine tinga you are predisposed konyo uriro sukari again family ro so you have to be careful family history you know engineer yo family avera into buru bwaki sukari kuko mubero monene obesity umubiro monene ochangiye kolento buru amarwira amangi na bira lento buru bwaki sukari onye tuli gukora masoezi ogenda kubura ayo yani kuragira ko itendagira unewenerete yozi yasoesa manyinga kiseri nchiko kora gas kiseri nchiko kora exercise kiseri nkita kirite sukari yakolera yakwateka kana sukari yako kwa damu watika kono buri wake buri sukari because ufanye mazoezi so you bringing in resistance wakati unakuwa mkubwa sana kwa mwili you bring in that resistance we are talking about you know
Mnangenda goteba endagiririo kuri ibintu nibingi bya sukari umatikale bantu kimezo sifurire no maito bantu bakale mbakanyoro buri sukari kwa urahisi by the way norabangina narolire narole maokoro babere batatu kwanza bakomenye imyaka mingi madhane na muroche mbabwa sukari ngiye kwa sukari ndi yaje uri yabangina bari bagakire mugondo bakolema egati bagwati ndalenge myaka 90 something lakini yakole mebitu mabyaye kwa machinyenchi yaye abwate chibeza cyaye zo mubuko so okolema kolinko ndabalenge mugondo number 2 again number 2 akaliro boli sobonge oboli amaemba nabwate gento ekoro kunga chromium chromium ni aina ya mineral ekoligi sukari tibase kogenda igure samani gosegende so nakyo mweta banyagitari mbaja kumanya sababu kwanya wako mundaka negira gajole kanu buri sukari aho tangaki ono choriyo boli bo maemba choriyo boli bwe kwerende wa wimbi oboli lakini mbama itinga ngikereime let me tell you today oboli bwati ntekurunga chromium mineral ekoligi sukari tegende igure tegenda so chromium is also very important as sukari. So what I'm trying to say, vitu vingi bila sukari lakini tuchichungea. Ndio maana sana daktari ndo chenga ujumbe chengaleta kwa soachi nyingi sana bantu bachanga mkire sana uborirobo nando borirobo daktari esakuriyeria se binyoro bobere bugo chanda bedyo abantu abange antabange betana ni sengitali batenga borirobo igambuli kugwena konde daktari no chigotweresera subagare ekliniki ya Worldfit kwanza ngwato tenoli getegetabo by the genesis of diabetes ndo chikumanya subagare daktari ntara so asensemo ya ujumbe akora tumanyinge ebanyereri mbere bibyo bororero boya umuriro bwa sukari bubwate manyereri bide bitatu wete koligereri side utararole ibindi ekemanyeri getangani no koliye ndagira sana onye ole ngwite kuragira ryo kariyo kunya kwigwendagira akegenchera ya kolire you need to inquire ngwanjite ndagira ono ndiwite kwanje ndagira kuragira mono ekero koliye ryo kuragira okumono nabukora twale usiano n'uburiro bwaki the reason is this ndagira ryo kuragira yonzi Teligo swing to the eskuruko teligo swing to the cells ego tigari sa manyinga ono kiseri chikaite ngaki njuta go toire ndagira kwa gendera kuragira ryoka and unfortunately sukari teligo swese into the cells so twaruka nga polyvagy again tukende gya kabere no kuyunya konywa machi ryoka mwede ndugere ko osmosis ekere sukari ere nyingi sa manyinga ekorange ekoiba machi into the from the cells no ekorusia machi from the cells yeiba amachi bono mune koiba machi umubero okunga tubwati machi kisells nchiko twara machi chanya kogotenga ya lenta machi so kunywa machi mono what you call polydipsia again tukia amachi alibono okonyu nona gotebi agotigara koberesa manyinga nandi kosa kolentwe sa manyinga through osmosis umuntu nya guitira machi ryoka so koragere so bonge konywa machi amange guitira machi ryoka kidari chinde bono ucha korora nchiringa unaweza pata egetonda giachire so mubero go boils nchiko wena bwango bitonda abura nyema isaga tire korora boronge bintu munebyo wachakire kobo tubwa tinguru kwareire kwarengo monene bolo basada ni mubiro cha mate mbali bagoja mate ga abantu bagoja mate abantu kukuminga kimya kindeteiga bagonya kongamba nga utakwenda liyo kumbe no boro kwa sukari kwa sukari inaweza kufanya uishe mwili si ugonjwa moja tu wengine wanaangalia ile ugonjwa nyingine Mama eti kusoborero obesukana babo bakare. Bagenda burire buri bonde na boko gara bantu bale. Buru sukari bokole imono kubwanya ole burire buri bonde bantu kegerede. So buri sukana boko gerole. Otwale amagandi so mubiro twale binte binge. Kusikia usiki mzuri, uone mzuri, kichwa na kumwa na kadhalika.
Mbia mono sana daktari tiganda rarigiriria chi ujumbe ibere isato asibali bagendete kuburia maburi Vinley Momanyi kora chinse mochirichia nyamaya agoteba Omolo shop noare no murugio ye Purity komekia baba. Mbia mono sana Elijah Makori shabike nambari 1 agoteba no agendete kubwati umurubiri kora chinse mochirichia kera PG. Mbia mono sana ando kwaliga ni daktari agoteba ocho mutalira chinse mochiri Mbia sana Dan kuruchinse mochichia iterio agoteba ngakoro munenda daktari timetene kyo komakonya agoja utarro bistu manyanga indakie komurumaya igoro ya gatigati ya tajua kuruchinse mochirichia virungo bachelor boy sanitizer akoboringa daktari ingi yakota diabetes. Does it mean high pressure ni kitu moja na diabetes? High blood pressure. Tuatewe bintu bikole nturu sukari ko muviro monene ko yendagira yi wanti ndagira yeduka. Let me show you something. Ukieko tokote sukari yeduka nembe lakini mesi kwa sukari tuate mesi ne sukari. Let me show you something abantu batanya kumanya. Endagire korunga carbohydrate ile komenta chinguwe somubiri te konyara kubunwe senda osebu egende eba assimilated yeso ekiserime onye tovuga ati vitamins B1 vitamins B1 nere konya digestion of carbohydrate vitamins B1 is what we call thiamine thiamine nere konya sokobuna endagire kurunga carbohydrate unfortunately endagire yetu katebu ati thiamine sukari yetu katebu ati thiamine lakini ekero kuri umusi no bwata vitamins B1 thiamine wewe inakuwa easy ku digest sukari ile kuri so most direct ose amatunda you see what I'm talking about so umanya kuburinga uburire bwe sukari na pressure then ndeke mu no pressure nekera manyinga chirego talia manyinga chirego emeki yasarikire bono pressure enchire manyinga kara kumnyokese emeki akomnyoka na pressure igoro ibone tukuruko ngururo bwa high blood pressure lakini sukari yabere nyingi za manyinga lakini ibinde binko babiramu saa zingine unapata ukiwa na ugonjwa wa diabetes inaleta ugonjwa wa sukari unaona sorry ugonjwa wa diabetes inaleta ugonjwa wa high blood pressure so ngwabwa tuburirwe sukari warenta pressure ngwabwa ta pressure yarenta sukari biko gendamo because ebibyonsi bibere ngo salibire ose sukari na tochi korora usaliere chinchira chia manyinga yagira pressure yade yale ndende kurunga atherosclerosis chinchira chia manyinga chia bachingomo kitali koigoka pressure yagenda igoka na pressure na bekogera manyinga taikese pancreas isaine so onye manyinga tali ko ike pancreas yade chikoragera burungu so pancreas kisari kijago usareka the insulin of langanis mbia mono sana daktari asokwira ne yalibolire anaro kwerokanga aya Gusii no bure akobore nga daktari I started taking glucomate medicine akoni iliteluya atanga of late my sugar level is constantly 6.1 or below akobore nga doctor can I stop taking blood sugar tablets atanga ringe diabetic okay yani abu akanyoweka no buriro bwe sukari akabe kwesebyo goli kurukunga glucomate ama glucovage onyule sukari yayiranire buya natige ebyogoli lya kunyenya gitari na bora atige ustotiga what you do is this onye sukari yagire buya reduce ye dosage yo kutumia ye sukari reduce ebyogoli lye dosage onye gokunyuta kwa mfano kuna onye natumia 500 mg asubuhi na jioni dawa moja unaweza ukaireduce unajua ukakunywa mara moja lakini uikomunite sukari yago uikotwale machine ya kuliga sukari yao ngakire so that tuone sukari yake inaenda namna gani and at the same time okora a lot of exercise ukule mboga mingi ugonjwa wa sukari ndiye napona unaweza pata kwamba
no ole se category ya 95% walibabwate diabetes type 2. Daktari, kuna client alinituma nikasahau actually. Ameanza na violence. Lakini akoteba hello Ndizi TV watching you korwa chense mwachilichia nyabigena akoteba nga congratulations sana you guys antumeteiga daktari. Eliogo ndiroro twabirito gukwanira lio komenta chinguru cyobogaka akambole gusinanyole liogeri mutebingo gusinanyole liogeri. Kambaro sani bane wete buya wakonye mechi naga kwanire nyomba rero ngo kwanandi uburi munabona uburi bw'isukari urigereri Frida no uburi bw'usari chinguru cyabagakasana bagakamba ari kole mu mugondo biswa bwatuburi bw'isukari uburi bw'isukari nabo number 1 asogusari chinguru cyokole mu mugondo amaryogo naro tubwata amaryogo amayasaidi nimbo atiryogo liko rukunga yoimbe very good iryogo inandi liko konya abagaka bari bekire myaka 60 go chigoro yaba konya chinguru and at the same time yaba konya prostate ya utekobene igona bakonya ora nimbota maryoga mange so ekerago cyanyagitari amaryoga into bwata ororo yes ntonyabwata ambia monasa no maitrange nanga by the way oyu maitogo rabara beta majara kintu ndanze era woni situ nikoba woni ko wona nyene na nyabigena ngangensa twenge twenga bakitwa chikochega ambia wala sana igule na chache kuyili kwa daktari naroteba kindly ask daktari lakini kageteli poli kwa bere gokoiranere how does diabetes lead to hypertension twakwanera diabetes yego salie meki yago kika cha manyinga cyaba kingomo nchikoigoka cyagera pressure endego twatebe ambia muno sana naroro arogoteba ngako wakugwikira daktari agoteba ntumwe bagoteba hello ni kwamboka kutoka Kiumbu agoteba naomba mnisaidie nimeolewa but shida imeanza si kitambo nalala after sex na feel kama pilipili after 3 minutes na feel poa the following day na nashindwa kususu nisaidie please. Anaweza kuwa kona infection ama wako na infection njye ngiye no gucenya gitari tueleze tuligelinga usini no bwatu mu cyandogete tukupe matibabu utakuwa sawa ate bao bwete kukwikira anaogopa kukuface I don't know why Abanyagitari nzo tumatekerege tuwasa kubwa gocha onyo anaogopa pesa labda akaroja kwa daktari ngwakana tule consultation fee 1000 ngwakana ulimolioka ama eshida mne yobwa liko irabesa nyingi yeshide kujibesa chinka sana ambie mano sana igo kwambuka kwa iguro che ngo tetora se clinic ya daktari ke gotoka ilindo talere narogoteba hi I'm Deno from Ebeneza niko na shida ya tumbo wakati nimelala na wako liretego Ebeneza kuja kusta wewe saidi yake na kusumbua tuna tumbo ni kubwa kuna tumbo ya juu ya katikati ya chini ukikuja tutajua hiyo tumbo ni gani na tutaimaliza ambia bana sana daktari narogo otebanga akoro kwa Daniel korwa Kisii Bonjari akubodi niko na swali najikuna usiku mpaka sehemu ya nyeti shida inaweza kuwa nini naweza kaa na kisononi atakuja tutajua maana ukikuja hospitali tunapima kama tutatoa ni mkojo tupime kama tutatoa damu tupime ili tujue shida inakusumbua inatokana na nini unajua kuwa na wasiwasi tunyago kwa speculation ndio siko baiga kuja ile kazi yetu mwanchi muliona ro daktari ubori how can I control pressure please pressure umetende na kwa nini wali gato ngoso nyubure pressure high pressure ngakwa nige tugete abantu banyomba bajoto bane ko bate ikone ngoti abantu nga uri bwa high blood pressure uko wena bura abantu ngukane ko solingo kwana ngati yabantu iga kunywa maji ya ndimu kila siku chukua ndimu 5
every day. Kuna njia nataka hatuwezi eleza zaidi vile tunatengeneza, lakini tutakuja kueleza zaidi wakikuja kwa clinic. Uchake korosia mache yendimu cha kunyukira litu. Abantu bakumi. Pressure ya chaka kumnyoga kujiza watake. Kumbe mambo ni rahisi. Ugonjwa high blood pressure kwa gwena bure, tukisenya kitari yetu, tutakuonyesha njia na utakuwa sawa. Narogoteba, please tell us about Amagandi from Elda Aranda. Wanja togende. Uburwire bw'esukari. Na kibugo sari umubiri. Complication kibugo bwati. Ongaye narodi kire samagandi. Uburwire bw'esukari. Na kibugo sari umubiri. Uburwire bw'esukari ambaye yamuno buchafu. Ige sukari yakari nyingi so umubiri ogo ni uchafu tupu. Si ati sukari ni mzuri ikiwa mingi kwa damu. Etakire kwa kiwango kigetakire. Uburwire bw'esukari ubogera buri kinga yabo y'umubiri yagendansi. Go kinga y'umubiri ekogendansi, immunity yawe ekogendansi. Onye kinga yawe y'umubiri go chikogendansi. Ogo twara chini infection y'umubiri umurimo. Nakyo karo ko nyoro umuntu boto buri sukari abugate pneumonia, buri rugwe sukari abugate UTI, buri rugwe sukari abugate shida yenda, abugate infections because ye kinga y'umubiri yakoreke yachirensa. Buri rugwe sukari bo sariye figo yago. Bogo sariye figo, you know, nga diabetic nephropathy, bogo sariye figo yago. Obururu bw'esukari bogo sariye amaisago, amaisago asarika tokorora tambi, tokorora buya. Obururu bw'esukari na bogo sariye nkoro yago, bore ntinga coronary artery diseases, chinchire cheme kichiri chikolage lienda kwende nkoro yago. Esalike nakyenkoro yayo chikonyora endagera lende wacha gutwara marwire yenkoro, you know. Obururu bw'esukari natwateba na bogo sali nambeye mu kingu cy'abagaka. Bogo sali abagaka mbali kole mu mugondo because bono obururu bw'esukari bwatikire mekia kwende sobukombe. Obururu bw'esukari bogo sali nerves bokole ndinga nerve damage. Nerve damage umete Frida, we kolenge libirenge ligendo kazuko. Bwana biragele mbiriko iko bikutokeranjira. Na kyokorora abantu abangi bo tuburu sukari bagutwara magandi esa magurabo. Bagutwara kishindani chiko babete magurabo because uburu sukari bwa damage ligentuki bwa damage nerves manyira gobote. So uburu sukari bo kolege bwasalia magura ay mwanja konyole bitonda bitaliko gwena. Ketonda gende bitaliko gwena. Kego chesokogo because uburu sukari bo gusali amagurago bwasali kirasi muntu taliko yubya ko yugu taliko yugu murangi taliko yukendi yonse bwana nto buru bukoro kunga Alzheimer disease kweba abantu besukari mbali kwinyura oyo mubye gangoro kunyura sana aroye bali kwinyura buru sukari because buru sukari bo gusali obongo bwago bwalenta okweba buko nga Alzheimer disease bukolente echengozi kishida chingozi cyaba, you know, engozi yawe yasareka yatwara boils yatwara ibintu bingi so buru bw'esukari bwose ri umubiri umugimo in general. Mbia mono sana daktari. Narogoteba nga akuruko nga Prince Vince agotanga nagendete kubwati umurubiri akobori nga ask doc, does this disease curable and at what stage? Twatevanga ikotogenda treatment to enda treatment kiuri bw'esukari bura wena kiuri bw'esukari bura wena twa abantu bakire senya gitari yeto twa reverse the condition mbabwa tuburi bw'esukari bayika batali gutumia mariogo esukari yabere within the normal range. Inero ko reverse egende ashidiri uri yeleka twatebanga ngiye kolento bururu bw'esukari twatebe bintu bibere twatebanga pancreas yago na boranyo teligo produce insulin teligo produce insulin igo bururu bw'esukari bw'abana mbuli ko gwena. That's what it means. We kabaye tesinda egwende insulin maisha yao yote and that's why bururu bw'esukari bw'abana bukuru kunga insulin dependent. We kutumia sukari kwenda insulin maisha yako yote. Lakini uli liburu bw'esukari abantu abange abantu abange na babu bwate buli bw'esukari buli bw'abantu abanene na bw'abantu babwate mono 90-95% no buli bw'esukari bw'abantu abanene
twate banga kibogocha pancreas yaongo korere gas kawaida unfortunately egi amagoso kumubero wangire kuigwira amachiko ya insulin so it is very easy if you want to gukora make sure umubero ugo uchakire kuigwa amachiko onge tuli gukora exercise chaka gukora exercise ukora mazoezi nini tizi kali nyingi kali you know uchake guchinchi ndagera ya gukora na kufanya mazoezi so again tugia kaberekera umuntu agukisanya gitari yito ndugata amayo gotokomwa agokonya onye pancreas yatiko produce enough insulin yachago produce enough insulin onye kwerende kiseri change ko ile sukari twakora stimulation of the cells egere chacha ko ile gento sukari so uribu sukari tokubugweni wetera ko improve na kisukari yagoswa gukisi cells na ko improve if kwende pancreas yajago produce enough insulin so once we have done that plus advice umada wantu mbatu aradaro ya unajua nilikwambia kuna samaki anaitwa chachandu ya namkumbuka ule samaki anaitwa chachandu mimi namuogopa yani ule samaki ukimtupa kwa makaa anacheza na makaa moto lakini anachomeka so what I'm trying to say mbali bakonyora bagwenire sukari nali wenda kunywa sukari ni chachandu samaki toko gwena anojukira kunywa sukari kunywa soda Vyema sana daktari andi ili amaboli abera atatu daktari chingi kitogokorera umurobe nara akorokwa Javan akobole nga nini nafanya nahisi kulamba sukari kila wakati na nahisi nguvu zinaniishia. Wendo ukawa, hiyo ni dalili ya kuwa wendo ukawa na ugonjwa wa sukari. Lakini hata hivyo utakuja tukupime ili tujue kama kuna shida yote ama hamna. Hello, ni Elizabeth from Keroka. Akiniulizie daktari, nimetumia Femi Plan for 1 year nao sijawahi kuwa na hedhi. Naweza saidika aje kindly? Akuje kwa kliniki. Tutampatia dawa baada ya siku 10 vya tauna hedhi. Elija makori kwa chinsemo chichi yake era PG au tebanga je daktari mama mwenye joto inakuja kwa mwili sana mpaka anajizi kutoa nguo, hiyo ni nini sana? Labda amefika menopause. Ukifika miaka 40 to 50 years hiyo joto inakuja what you call hot flashes. Lakini utakuja hata hivyo tukuangalie kwa hospitali. Anarota na follow show nikiwatch na grandma kumbe ugonjwa wa sukari ni mbaya hivi akor kwa ngatoto kor chinsemo chichi ya marindi. Ugonjwa wa sukari ni mbaya sana. Alice kora chinsemo chichi ya Nyamataro era akobolinga eranyarika no monta akunywa mache asokera chinsemo chiabo bisirende. Ani akunywa mache asokera chinsemo chansoni ya minute. Akuje hospitali tujue zaidi nini anazungumzia. Alafu hi daktari, I'm Justin from Keroka. Na nguvu zangu za kiume ni chache sana, nitafanya aje please? Dawa iko. Dawa iko. Hapo unajua kuna dawa nyingine tumeleta. Nyobo kombe wa unobwenge tubike. Tukobeke ukumbo wa daktari kando chenga bantabange mpaka niti kumanyanga ye clinic kyao kegotoka na ndemba bwata amaboli amange tutanyare koireneria chebire biga byatonyorire kegima ante gitoena ni namba yago yesimi ndo batebya se clinic kegotoka na ndo baligani bia mono Frida itesenya gitari yaito ya Worldfit tokotebanga na saa 3 ngite bantu baruware ekero kororo warete amagoso na rogo kora chapter 4 verse 6 tunangamia kwa sababu ya nini ya kukosa maarifa iliteria na nkurukunga daktari Kena Moses Osarigo nkuru wasenya gitari ya Worldfit Health Centers Worldfit Health Centers ntobwate nyagitari yaito se clinic yaito gabo songo ase nyumba ya Uhuru Plaza Usaliza Plaza igabo songe town akiura ngikere ogocha baka Bosonge town me ese marigiti egotoka gose chiro ya marigiti osaste stage nkoro ya Kisumu ase yarenge ekero wikire gari ese marigiti ali sabako ninyama urigere rigoro abo korora enyomberi kire aliza plaza gose Uhuru Plaza ebwata makoba matambe kuruguru bakanzi so aime nchibake goroba ya gatatu erumu 307 307A
no konyore clinic yetu kia Worldfit ngeli kirenga Worldfit wekire Worldfit 307A ando buyabuwa ga busongo ninche ngotoko munyagitari so kerenje nditukolindira nsi ogoja no chamami no jali tukolindiyonse incho konyora muno munyagitari yogo ga clinic yetu kia busongo lakini ntubwate branch ga Eldoret ane tubwate branch ende asumucho Karatina utaikonkera se namba ya nesi mingakire 0722 24 5763 0722 24 5763 mbia mono sana daktari kwa bere kwa gotosemi igoro y'uburiro bw'esukari nandi no gosemere kwa na umwanchi umuriye umanyire amange gwetera uburiro ubone ndimba kigwetanga sokonyora uburiro ubukondo umwanchi umuri gwikira buno to gwikira umoyeli obumurubiri bw'elitukolya rero atumira neli weekend litukolya Jumamosi chinsa ibere cyamarago basto kumena daktari otomanya igoro y'amaroire ambia mono sana sibali mwagendere kubwati umurubiri iga kutwaga cyagete ndebya mono sana salimwali kire ujumbe cheno nabo igo kubolia maboli gocha se daktari no semere kwa mna obere ka kwirenelia maboli no kole na omukumwikera osimutara se clinic kiaye ilinde monyore gosimube mugo sanga mange mwanchi muri ilire terane Frida Kerubo ende gotubwate sinse mwanchi chimitandao sinse mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sinse miri ya YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net twaro boligere boro buya karibu tena sana daktari. Asante sana.